Mulia tema di Tuhatta, mulia tema nang dihita sa na. Pos rohanami amang butar-butar do diamu na keluarga si Topul. Digukot jauh-jauh muna. Rohami. Gukkonin na siya ropan, jauh-jauh ma siya lusan. Takas songon dia muna amang. Nunga rowehami. Dokan rekan juang muna narong di ranting tiban lama. Di selani mulia tema tadok tamat taparing gabasay. Ala nunga dengan ulau ni terpasu-pasu na sugut di bagas doro ni roan tuani. Ang giyak matujulanon di oleh tuhata pangiduata say hatoma nyoburuta do lato dililitiat dora tuari mersugut asal mertada babba las di rohamuna. Jadi ang gusak kami amang siya rekang juang muna narong sa tiban datung narok siya nami manang natupa amang alay digok kumuna roroham takasong neboto muna gudang mulo akaulaw ni bibibio gudang olo dohita marbagi tulu air raso ngonoma di aroro nami alaso kamu ma amang di aroro nami alay songon paggatini ulos na nagsipataton nami tuboro nami oti sosadia arong di babungami songon nedok kondisi tua-tua golang na tinoba mena titin na tinoba mena golang-golang ma paraut na oti sosadia amang butar-butar tuhata manambay pasu-pasu Madudu amang permusik nami gabi emang dinalaw maromahami siya rekan juang dinalaw jalang hasuto paranak do parboru baik kamu majo godang naho partusi Gabi Abang Raja Gabi. Sesuai request dari abang anda tadi berpenjaitan ya, bernostalgia ya. Ikon Lasrohata ya. Bersiap-siap dengan STM Sian Legenda. Asa mangarade kita umuan STM Boda Pasuhin Legenda Malaka. Dangata rupahona Tiki bola pasogit Rapar mea Hitarap kondongani Sipata masih nenean Ramarete di rodang di bulan Malah jalan-jalan Urut-udolo tutoruan Ida Tamat masih Lalu di sini gabi hasil dan gabi holam barita atabi marlibat gada tungsona rohaku ugegei halang telepon oras Jadi mau lihat ya Pak?